ایوار باش بینرین هجا و پشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارکادی اموین گشت نفیک و دو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران و گوهن زانن ایوارا بادینان روزانه را بیتن میوانداری کسانه که آنچند کسانه کابوه که گنگ شکل سر بابت که بیت کرنو بگهیت هواین هجا و خوشتوی اموهین پیک و چند مفاکا اشوی گنگشی و فیدیفچونی ورد بگرین با افروکجی امرا بوینن میوانداری ماموستا زور برایس ماموستا هاوین احمد آمدی سرپرشتیارا بسپوری لپروردا دهوک روش هلات بوه که ام افروکه بحث دمین بوری ین خواندن و ازمونین بوری بکین و کارتی کرنان بیجین هبونا آوارات ناوا خواندنگه هادا و کارتی کرناوی درونی و درکفتنا در انجام دیماه ین پولا نهی و دازده و هر وصا دانانا وان اسئیلا ام بیجین وان پسیارا بو خویندکارا که چه آزدوون چوا رزامندی سر هبو هر وصا ما مستحافین ویگاوی سرپرشتیارا بنگه که جید کتن ام دی بحثی چند خولک که بحثی وی بنگهی جیکین که او بنگه نیهات یدانان و بوچات یدانان و کاری وی چیه و چوا دیشیتن خدمت خلقی کتن گل هبونا وی بنگهی ما مستل دست بکی تو گل بخیراتی سرچوا بو ایوارا بادینانا افروکه طبعا زور سپاسی هوت کن که از افروکه گل هوت دا آماده ما وطبعا اول جاره دویه یا به خوشحال متگل هوت الویره سر هندک پرست پروردهی و قطابیا ام باغوین چونکه زور گرنگه ام هکود بیجین هندک تیشکا بخینه سروی باره نخواست بنسبتی قطابی که هم زانین و که امت چه کادان داد جین و چطور ظروفن اکید اویدی کارتی کرنا خواه بیتن سر قطابیه من بله درسته زور سپاس ما مستاد تو هر الدفن میفهم بی ام پی سر بلندین هکرم چین ناو بابت خودم بحثی ازمون خولا دوی بگینم بیشین چوابون و چواهین شیان و ازمونا انجام بدن طبعا ما بالنسبة أزمونة ما حتى نكا ما أزمونة خولا دوية درباري وان بولا أبد نكوتاي وقت مثلا دي بيجين خوش إيكي حتى بولا هشتية وش بولا دهي حتى بولا يغزد بينما خول بولة نكوتاي يعني أبوها ما أزمونة والحمد لله بشي وكي باش ريفاتشون الهمی قطبخانه وما نکام ازمونت خولا دویت کن درباره پولت دانزده آمادهی هر واسه ما ازمونت پولا نهجی ما تواو کرین یا خلاص کرین و نزیک او انجام جیده هنا طبعا راجع هندن نسبتی اوان ازمونا ام همی زانین نکا ام دباره که گلکس کد بیشین یه گراندا امید بورین هرچنده قطبخانه ما زوربا یا قطبخانه اگر از بهم براوردیه الدهوک ادگل سلیمانیه و هفلیر بکم دبینی ریجه کازور یا خلق آواره قصدا دهوک کریه و بینما اگر بهم به ریجه حساب کم ادگل هفلیر و سلیمانیه دبینم ریجه کازور زور کمتر یا چیه وان نوچه بوچی چونکو بهارا پتر اف نوچت مثلا دورت هکود بیجن ناکوکی اویدی سر هاتیا کرن بهارا پتر نزیکی نوچه دهوکیه فاف ریجه آواره اوید هاتینا دهوکه اکید طبعا هر خلقی مایا هر کردت مانا هر اویدیات بیویست ام جاوه خوب دینه اویده که بو بکین فاکشوان پیشنیارا بو کو اف قطبخانت ما بنجه بووان آوارا کو بچنته و آکنجی بن حتی اكود بيجن يو ان و دولته اوت دورو برت ما هر وصاي جهاني وامريكا او بوريكا كبيني تنكو اف اورا بصفرن وفجرنا و سرخاكو و هكود بيجن مال وحال خو طبعا الفيراجي هرچند يو ان جلك بلان يدانان دينو ما هميها جهه هيا كود فيراداكو بوفان اورا نزيكي چند كامباي تين درست كرن وتجلك عرداجي واكيد هندك مدرسه اس نوكا یا چما آمدیه طبعا الوری از سرپرشت ازمونت ورد کم نوچه آمدیه تقریبا گلک قطبخانه النوچه آمدیه نتهاتی نفغالا کردن و او خلکتی وی آواره
أبدي بوين بو طبعا جلا خيبات قهوة أو يدانين فأو خلكة أكود بين برا يتهنا خالي كرن أف قطب خانة أو آوراي تناوان أو كمال جهت أبد خيبات جه أبد بو دانين أو يتشكلين فأكيد أبا هذه بالنسبة لدهو كجهر وصا بالنسبة لزاخو جهر وصا وهر أبدي كو آورا تبابن برا يعني تتشول كرن بله ما مستطيع بحثي في زحمتي كرو ام بيجين چند زحمت بو حتى كو افكار بيتا بريفا برن طبيعي تو بيني خاندنگه هكا تجي خلق بيتن يعني دي كارتي كرنين خوها بيتن هين بينن كو دي كارتي كرنكا اكسر الوا ازمونا دو او ازمونين بوري ام بيجين دي كارتي كرنكا اكسر الخوين كاري كد بووية كي كو نشيتم درستاهي ام بيجين برسفين خوين ازمونا بداتن بله كو بيتا اگره كي ام بيجين ناينانا نمرين باشتر طبعا قطابي صالح همية مثلا دي بيجين بونو منا قطابية بولا دازدي مثلا هدا صالة دي خينيتن شخوش بولا ايكي حتى تجهيتا دازدي وي ارمانجا كهي مثلا دي بيجين هدفا كهي او جي دست كفتنا نمرا كازور يا درجة يا نمرا باويدا بي سرفراز بديماهي كي بچيتا مثلا جهكي كلي جاكي بخو يعني شهادك بدست خوفا بينيتن أكيد أفكادانت نوكا روداين أكيد كارتي كرنيت سردرونه نبس يا قطابي از بيجي مهمية أم همي يتفي كاداني ناجين وأم همي مهمية هاجش هنده هيا نخص ما باردو خينو كاجي أبي سر مدابوري طبعا أكيد أبي هدي كارتي كرنا خويا دروني ده هبيتن بالنسبة لقطابيان مثلا جالك جارة قطابي يا قوتي مادام از بينم همي قاوة أبها هوصاد وضعك تكتشويا وهي نخوشة ويا أوديا بلكي ويا داز دايكو خو حتى يعني خاندنا خو يا صص كري الفيراكو بوشي چونكو يدبيني دوان ظروفا وان أوديا وان وين التلفزيون أفت روجانات هنا دروا ودات كافنو أوان قصفا أكيد أفي كارتي كنكا دروني ده هبيتن سر ناخي قطابي وحتى سر مهمية طبعا كارتي كنا هاي فالفيرا أجر تأثير كرا سر نفسيته أكيد تأثير كتا سر خاندنا ويجي خاندناوی الفيرا دي كارتي كنا سروي انجام دانا مثلا دي بيجنوان ازمونا وان أبيدي أبيد كرجي مثلا جاب داناوي بلكي دي لاغاصر هيد آن دي نظم تربيتن دي أبيدي بيت أكيد يعني أجر تأثير كرا سر أكيد بيجن كار مروفية نفسي أكيد دي تأثير كتن طبعا سر نمراويجي سر جاب داناويجي أكيد دي أفها بيتن زور بله بينا هجا خوش تفي وكي هرجار قامت بيجين بابت الفيري جهشت لو ما دي بيجم فيري درجة بيواندية ده تفكرن بوه كي هر کسی که فيت بيواندية ما بكتن راستا و خود قل ما مستای باخبيت ليه بيا من هره بي اوه كو امش بابت خود در نكبين بوه كي پتر خدمتا هواين هجا خوشتی بيتگرن ما مستا جنابتا هماجا بيچندی کرکو اوه دي کارتی کرنا خواه بیتن و فعلا ام همیجی زانین دي کارتی کرنا خواه بیت چنکو کارتی کرن سر تخاگشتی ها کری خواه کارجی ایکشوی تخیر تو وکو سرپرشتی آرکا بسپور هوا چند حول دانه بوه که دما افکار تیکر نهبید ما مستای درونی هبن چنکو بلکو چو وقتاش وی وقتی پیدوی ترنینه ما مستای درونی هبن سالانیا خواندن اوه دست بکری امیر گیروی نجی بودش تکب دستی کسی نینه ما مستای درونی هبن وکی هر وانه کادی ما مستای درونی روزانه ادگل خوین کاری خوبی پوله دابیتن بو بحثی هندک بابت ابکتن که اف ام بیجین کودانی بسری مهاتی بینش بیر کرن و بکفنه و سرسککی و خواندنا بردم بله طبعا اوه همیه دارشتنا پلانه که بو دویتن که بهتا داناندن شلای پرورده هرچند ما گلک مامستایت مثلا دی بیجین مای درونیت های مامستایت بسپور درونیت های الهمی قطاب خانه اسنا بيجم همي قطاب خانه زربا يا قطاب خانه فاكيد فيرا دي رولي بي ما مستاي زور الفيرا دا دي هكو بيجيتن يه چالاك بيتن دي اكتيف بيتن نخاص ما امنوكا دي بيجين النسباتي ما كقناغ خاندنه پولا دانزده بتنه ام نوكا يه دوامت كين بوچي چمكو ما نويتن كارتي كنن سروان
قطابیا بالذات بهتا کرن اف قطابیت صفا دانزه بوچی چونکو اوا پاشا روژا کال بروان از مونکا مثلا دی بیجین گران البر صباحی اوان مثلا تشتکی گران یل سرملت و هین ارکه سرمله و اوا صباحی پاشا روژه بخو نمرد باش بینن و بچن کلی جا وان آرمان جد خو هکود بین بهتا دی او تشتک هیوی اومدت دلوادا بوا بهنا برچاوت و فاکید الویرا پیوسته هر مامۆستایەکی که مثلا بیجین القطاب خانه بیتن کاروی مثلا اوه بیتن اکید روزانه نه بس از بیجیم تأکید سر مامۆستای مثلا بیجین اختصاصی درون ناز بیتن نه و اینما ام همی مامۆستا چه پرورده همی و مدیر و مثلا دی بیجیم معاونت مدیری و مامۆستا و پیوسته ام همی بگ و کار کن بو هنده بو اوای ام زمینه خوش کن بو وی قطابی صباحی اوی تشتی اف کادانو تشتی تاتی نبر جاوت وی ام برا بو صحبتت خوش بکن بو آخفتنت سردر یا مثلا گلک جارم هم یا سردری تشتی تینت مثلا گل میجوی آمده مرو بو باغ ویتن بو اوی دیب کتن که افتشته هر دم یه سرما خاصتا کردادای بوری که اوه تشتکی زوری آسایه و پیدوی ام هکود بیجن کادان سخت و دجوار دا پیوسته ام خول بر بگیرین خو بر اوی دیب کن اگر ام واسانه دی نفسیت ما مثلا دی کوین و صباحی بو پاشا روژه خو ام نشین چی بکن فاکید از داخاز الفيرال هكود بيجن تلفزيون هوا از الهمي ما مستويات كم أبيت نوكا درسا وانات بيجنا قطابية ما يدبرس وعزيز وخش تبي بلا أو همي وكي ديكو بابا بن بوا وكي حوالا بن قلوادا بو کو او سخبریا که جان الوان قطابیا بهتا کردن و روزانه 5 دقیقه بلا بو ترخان بکن بو صحبت و اویدیت خوش و اوی دوان تشتاوان اویدی همیا اجبیر بکن. زور جان ام دیوه هر تو تلفن ورگی مامۆستا ایوار باش باری ایوار باستر خود سرطان جای بلبل باسی سرچاود نزور سپاس کرم که دست بگید خیرات نامیوان دست دبارو دستکن زور و سپاس دخواست سر جفنه بود خازم کاری ده زور بس نفسیاره گای بله که اگه دبیر هر وکی هم زانن هاتنا آوارن یا بشیوه که بردوامه آوارین نجی همین دارن گاید قصد هری ما کردستان کن و حتی نوکیجی خاندینگه هاتینا والا گیره بله بسیار من با قطابیت قناغ دوازده بله قناغ دوازده پیتیفیه هر چرانگه که هر بید دوام خوب بکن و قطابی چند جاره چونه کتیبا یا گوتی کتیب بوهوانین یان بیتین بینه بین بخود چاب بکن بله و بسیار من نوه که نوه گفتنا پرتوکا با قطابی دی کارتی که نخو یا سر هی و اوانا چه بردستی اوانا دا قطابی بشد خاندن خوب بردامی بدهتی و انجامی دواج بینه زور سپاس بوده خاکورک خاکورک ایوار باش بله ایوار باش زور سپاس ایوار باش بخور خیلی خوشی اندازی کن زور سپاس کاراتنا مامۆستای که براستی خبره که گلکی گرنگشی براستی من لبیدم از بسیار اکنه زیده ترش کم بسیارا بله کاد پیلان موان در شیع گلو کارم چه بکن از سالا بگمان یعنی پیلان هاتا گوهرین سلامتری حریم کردستانه لید مخابر وزید دیجم مدوید به آشکرایی به گوتنی دیجیم و اوجی ولام اونا به آشکرایی بگتن سبارت چونکه ارد تاقی کرنه خلقی کنه چه گمان تدانینه و دم اندی کاری ساتی دینی و ارد خلقی پنابر هاتیا باجر دوهتی به تایبتی چونکه اول زیده قوات باجر دوهتی به براستی جید اول لاینه دیتن جید سبارت که پیلان وان دارشتیه که اف ساله بشن وان قطابیان چونکه اف قطابیان دم اف آوارلن دیدین توشی اندیجین تشگیری که بوینه تشگیری که اوه تشگیری که اندیجین یا پسکولوژیک بویه براستی لان مخابن وزارت پرونده وکو بریا چند روزا جناب کاکین کلوان و قبا طالبانی که سردان باجر دوستی کن ای بزیه با رونده خلقی که مباسته که حجبا که آیا فیلان حکومت حریم کردستان چیه سبارتی اوان آواره هانو کجید آکنجین ادوان قطب دا
اوانا چه بود دابی نکرینه ارسلو ابد چند بکشتن افغان بله کاک خاکر نه بس تنه گوتن بیتن دلت سریار بیتن جی دلت ابد کشای که جدی بیتن کاک خاکر حکر تو مجالی بتامن انکو ادی کشنه براسیجی ام همی توشیده کشه بوینه دلت از کشه بیتا اطلاعی کرن و بمینین بخیر خوش زور سپاس بوده کاک خاکر بابتی او نبوکو مثلا پلان بیتا دانان کادی چاو اوش ام بیشین اش و خواندنگه ها در کون چنکو بابت منه و بابت متنی ام بیشین و کیما گوتی بابت متنی افروکه سر خوین کار طالبای قطابی کادی چا واشین بردامی بخواندنیدن و ما مستاجی ایکش سرپرشیارین بسپورین پارزگه ها دهوکیه تنی بابت او بود لیبورینش داد خواستم که خاکر بله ما مستبارین بحثی نورگرتن و پرتوکات کتن بیشتر از خوشی داوی بسیارش دکم بشم حتی ویگاوی گلک هنم بشین نیزی که ما دوست و برادر و دی چیتن دوام اینا کد یعنی پولا 12 اشی دی چیت بینیتن ازدحامه که نزبان بشین 200 طالبا بلکو 20 هاتین 10 هاتین ما مستاد ویگاوی 40 و 20 کد دی 40 و 10 کد چو دی دوام ریبه چیت هکر 20 طالبا بن و هکر هبن جی ما مستاد يتقاعد كيف يعني مالت خانية يد غرفة قاعة كيف تتشوى ومجموعة طلباتي جهيني أو إيه وقدويش يا باريني بحثي نور گرتن أو پرتوك وقت حتى في قافي ما پرتوك نور گرتين ودو چي سردان كي بيشت بيت بخود چاپ كن بله طبعا ام سپاسیاویت کن بو پیوندیاوی درباره قطابخانه طبعا ام نوكا بو بردوامدان السر پلان خو یا خواندنه کو ام بره قطابیا بدینا قطابخانه و خواندنه طبعا الفيرا دبینیم پروردامه یا گشتی رابو یبدانانا هندک پلانا و اف پلانا او کو مثلا بردوامیه بدینا پولا 12 کو بهن دوامه بکن طبعا اوجی هاتینا دابشگیرین سر چند قطابخانه مثلا بنمونه از هندک قطابخانه مثلا 3 قطابخانه هندك قطابخانه ميتين يدفالانه يعني اوارات فنينن اف زمينه يعني اكد بيجن زمينك بوكو ام استغلال بكين كو مثلا 2 قطابخانه بتشنوي مدرسه دوام بكن اكس بيده مثلا اك بشتيني برو دوام بكتن بله او بولت واجد درستن و چند دوامت خود كان بس هندك قطابخانه مثلا اواره درسته ايتي و هي مثلا قاعه هاي و 2 جور 3 جور جيت هين يدفالانه اول فيرا قلتي ام ناتشينا چه قطابخانه خو ام حس كاين يعني مينينا وان قطابخانه خو كو ام دوام بكاين فالفيرا اكيد او قطابي مثلا جمهورات ناف قاعده زور بيتن اسخجي القال هندينينا يعني ام هكود بيجين جمهورات نورمال يد قطابيه خو وقت تورجين تهربولا كده تقريبا ما بين مثلا دي بيجين قطابخانه ما دي بيجين سهيه حتى سو بينجي زيداتر حتى تشلي زيداتر لينا هن قطابخانه ما بس بروي اويدي كودانت نوكا اويت هاتين ان شاء الله دي موقت بيتن هكود بيجين يعني اف اويدي دريشنا بيتن كو جمهورا قطابيه زور بيت مثلا بجانا 6 قطابيات مثلا قاعده اكيد اويدي كارتكرنا كابيتن السر قطابي سر تيجهشتناوي سر اويدياوي فبلا هكود بيجين طلبت ماجي قطابيه ماجي بلا بيتشك صبر وتحمل بكن حتى اف اوره بچنا سر جهت خو سروان جهه اوید بوهنه ترخان کرن و چه کرن و اكيد اكود بيجن بره اب خوجي ده چنا قطابخانه خود قطابخانه ما آساییده ان شاء الله ده بردوامی دنا اكود بيجن دوامت خو و اكود بيجن وانت خوجي بله ام دی برسوا بارینه دین بس دوا پیوندی یعنی دی بارینش تات خازم یل سرهلی کرم که گووند الو مرباش سر جاوید من از خیرات نام ایواناتت که هم دفوشی انتهویت که هم برنامه چیدن زور سپاس بسیار همین شما مستای اوهتانو که همه کتابین پولا 12 هندک مدرسات چنه دامت کن چونکو ویزارین هم پولا 12 دام خونه که بکن هندک مدرسات دامه نکن از یک کتابی چون پولا 12 سرگفتیم نکن چما دام خو بجنه مهرم پشتی چنج نورنه دامه
باشه عندك مدرسه كان داماد كده صف 12 وام شد كان يقول ما بتشتي جاجني بره ومادة ما خدش ماتشن وامي زي الأطفال ودكتور زوري ومادة ما خدش جوفن تركيري اما كتابه أخرى خلاص كان وانذرون أظن أنذرون جينش كان مدرسة كان يتشنا دومه وام نتشنا دومه وبدي ما بتشتي جاجني بره جوفن بس دفعك مجالي بدمن جوفن جوفن بله ما استاد بیشتر ترکیش قطاب خانه بله الو من هاشته های گووند دنگی ها نگهیدانم بگو ما استاد بیشتر ترکیش قطاب خانه از آماده یا جین دامسایی جین یا ایواریان بله باشه زور سپاس بود و بابت که گله که برفره گووند که مثلا دیچه و تعویزا روژن چویی هیتا کرن و تشتا که گله که بجینیه هستیاره زور سپاس بود دلیویا کرم که الو ایوار بس سر چاوید من بس من بسیاره کبم کرم که بسیاره من انا چنا مدرسه بود اما تکتی عایده ویرن ده هر يعني مدرسة جهات خوبة عم بدها درس كريم طب سنة سپاس بوده دی برسف سریعت بله ام دیش بارینی دست بکن ماستا و نورگرتنا پرتوکا و هرم بخود چاپ کن و حتی دیمای بله البر سیستم کیدی بیتا گورین ام بیشین تشتکیدی هبید کو پرتوکا نه دنیانش دا پرتوک نگشتینه یا گشتینه بدرستایی همینین ام دی بیشنی هرن چاپ کن چه مسئله طبعا اسخو یاد لجنا اكود بيجن كرمانجي كرنا بارتوكا بله اسخو ياد لجنه ده و اسخو سروكا لجنا زمان اويدي بابت زنده ورديمه زورجان بله يعني اسخو ياد نوفون باردو خدا و اظن كاتش مساله و چوايا طبعا ما كتب همي بولا دانزدينوكا مرحله كرمانجي كرنا يغشتيوان بولا دانزدينوكا يعني بيويستا همي كتبت و بزمان بهديني بهنا نویسین و خواندن جهر واسا فما او کتب همی یا راستی بری تقریبا سه چهار هیفا کام همیت خلاص کرینو یه تمام کرینو یه بدی کرینو یه برینه حتی یتگهان دینا وزاره جی یه برینه چاپه و مطبعه ما او طبعت کتن طبعا بنا لبنانه بهره بتر البيري شركه كانت بين شركه جيو بروجيكس او شركه بمارات بيتن بما بتشاب كرنا وان كتابه وطبعه شويرت هيدا اويدي كرن ديزاين كرن وهمي تشتل الويرت هيدا تشكرن طبعا اول زفري تفا بوزاره چمكو عقودته قال يتهاتينا تشكرن اويدي فاز بيجم سبب سركي اوايا كو چاپ كرنا وان كتابه چمكو قالك جمارا پارتوکا یت قطابیا گلک زورن و هندی سالا پاشتره جمارا وان قطابیا زیده تر هاتی و یاش مجیوه او جمارا دایف وزاره نتوی آسی دابو مثلا نظانی که مثلا دی جماره وان قطابیا دی زیده تر لهیتن شوی حدی اویوان عدده و مثلا بری کتب بهتا چاپ کرن جماره دنا وزاره و اف جماره دنا شریکه دیفون جماره وان پارتوکا چاپ کتن و ورد کتن فتقریبا نیو وان کتبا یتهاتینا چاپ کرن و یتگهشتینا دهوکه و یتهاتینا بالاوا کرن سر قطاب خانه فجماره ها کیمه فإن شاء الله حتى أكيد بين أسبوع بيت يا ديف دا أكيد أف بارتوكا دي جارة كودي يعني أو نيف دي جي أكيد دي جهنة يعني مثلا نهندب أكيد بيجيني بصانة هي چونكو جمارة بارتوكا جالكن وهندي صالة باشتراجي جمارة قطابية ما يزيدة ترليت هر روجا بس روجا كأمانة بجاب ديفان كودان وظروفت نوكاجي أفهات نتدا كان هوا دست حتى بما ماموستا بله كان هوا دست طبعا أبا تقريبا تشابا وأس نظام يعني من علاقات بتشاب كرنا وفانينا بس أس مثلا دهين أوي بابتي مثلا دي ترجمة كاين دي درس كاين دي حاضر بيتن دي هتا طبعا كرن الدفمة بش تهنجي دي هتا يعني دي تشيتا وزارة دي أورا بيت بكاري طبعا يعني من علاقات فارست بله ننا درسته اری هکر اف چاپا راسته بلا کاری خوب که تو بینه چاپ کرن لی مادا چه مشکلی هبید هکر ام هر سر دستوری پار پریوت چو باین چنکو وضعکه برطنگه و حتی تینه چاپ کرن و طالبه خوب بیوستی پیه حتی سالا کادی اکید ده همی به درسته های هینه چاپ کرن ام ده سالا سر منهج خودی هوا پیشنیاره که واسانه کرد طبعا
نسبتی کتاب چونکو کتاب هات نگهرین یعنی بار همی سورانی بون صفا 12 افصاله يدبوينا بهديني فأبيه أبيدي هكا درس بو ده هر نفسه كتاب من هر أم هر صورانيا بار شو باين فيجا أفطلبة بهديني وخاندي نشن صوراني دس بيبكنا وجاركادي كيف ياخذ إن شاء الله فأبيه طبعا حتى بارتوك تجهن تظاني اللبناني بهنا شاب كرن وحتى تجهن أكيد وفان ظروفا يعني كارتي كرنا خودي هبي أكيد بس بما همي قطابية إن شاء الله هركيش هوا دي كتابه ويجي تبروي يعني أكيد بار أفظروفا نبون بار هيفا شجب نه والله هيفا حذبون همي بارتو جاش ندوكي جاشنا مخازنا طلبة وقتی تو هيفا هش دا چيت ناوي خود سجل كتن باور بك كتاب جيد دانم بس أف بار دوخينوكا يعني أكيد همي تشت كارتي كيرن تيدا كير فبلا طلبة جي بهنا خو فرح بكن بلا يعني خو استراحة خو بكن اگر حتى دوام ما شو بشتي عيدجي هكا دوام جيكر اكيد بلا نورمال و اعتيادي وقت بگرن اندی في پیوندی ورگین دی برسوا و هر دو پیوندی بری ویگا بشیدین الو ایوار باش کید گلمه الو صباح برا کرم که الو بله ایوار باش سرچاون کرم که برا گله باشم فرمو شراب نام ایوانو پس زور سپاس بود افرمو برا سبارت پتاکونو برا بله صور کرد توقی عواسی که توقی برایتی بله الرشی مرکز جلال بله الرشی مرکز جلال بله باور که بشكلنا حمين مرحوم من يعني نشكل بشكل پتاکونو اجدار بله ولا بريخه بياخد اوروز ورده وكثرت مشكل كتبي وحتى لو كثرت جبت بناهاته ولا بريخه بتيجي حوالي ده راست وسپاس زور سپاس بوده چی آید گلمه کاک چی آید کرم الو ایوار باش الو بله السلام عليكم علیکم السلام کرم من تشارك فرمو من قلتي افترضت طورا مساقط بالنسبة شيء كده چاوید امسورانی میگه افتالا بادینیه چاوید مطلبه بله هین ده بادینیه خوینن او بادینیه وگا و ما مستای بحث جه کری هین همی ده بادینیه خوینن یا نه ای پار ساقط بوی ای پار ساقط بوی ده سورانی خینیتن استثناء بوه هیا استثناء های بله خوش و لازه خلط بو کاک چیایی ده هین سورانیه خوینن خوش و لازه زور سپاس بوده ما مستایم بحث گوفندی و دلیویا به هر دو که بحثی وی چندی کرد که مدرسه تو گویی هر نپشتی جشنی بله اون پولا 12 نه تشتکی وصايا که هندک هم بيشين خواندنگه چو نپشتی جشنی طبعا اكيد هندك خواندنگه هاي مثلا جين دا گوتی بله و اوادی کی جین یا ایواریا دلیویا بحثی نکر کال کیه بس گویی از گویی اما پشتی جشنی هندك قطاب خانه تانية قلت يا بشتي وكي جانب تا قلتي تجي ام بيجين اورنا تجي اورنا جهنينا كو جهك هبيتن بچن اف قطابيه دوام لي بكن فاكيد تشي تا بشتي ججني اگر شو بشتي ججني جي اكيد بلانك دي قطاب خانه دي هبيتن بوان قطابيه مثلا بهت داناندن بو سال خواندنه و اف تعلیمات بتجي اكيد دورين ما او دي بمهن مثلا شو وزارته بو پرورده ده بو زیاده کرنا دوام یعنی بیجین گلک وگاوید بیجین دنگوه که ما استاد مثلا بیجین طلبات بیجین اطلا نامینن بهن ودان نامینن بهن ودان بلکی نامینن بهن ودان این بلکی تشتکی واساده هبید اكيد هبیتن ناف پلانا وزارته دا کو بیت تبدیل و وگیرو بونی طبعا از دی بوتا کاک بلبل تشتکی بیجم يعني وقتی وزارت پلانا خود دانیتن روجا حسابت کتن مثلا دی بیجین اول سال همی 336 مثلا دی بیجین روجا هنده روش مثلا نیتاتی نتر خان کرن با عطله هاوینه هنده روش مثلا با عطله دی او اتمینیتن مثلا بو جیرخانه مثلا خاندنه یا کتابه یا اف کتابه جی وقتی تیتا چه کرن حسابوت هنه داناندن مثلا هر ایکی کانه اسبوعی دی چند حصاد البرهنه ورگرتن فاوه همین برچاوت هنه ورگرتن
كابو بلان تندان نقشدانانك بوتيتا داناندن قوت هندر موادا هندر رجادا اف كتابة بهتا تواكلت فأكيد وزارة ده اف بلانه هبيتن ده اف رجا هميد البرچاف هنا ورگتن كافجا دش هكوت بيجين ده تعطل الرسمي ده هنا كشتن دش هاوين ده اطلا هاوين ده كشتن كان المهم يعني او رجا ترخان كري بو خاندنه درست او روجا بو ما مستاجي تينا شلو فكرن اكيد اكيد بنافيتن اكيد افتشت همي ده تاويدي كرين چونكو اف ظرفك امد كفتينا تيدا و بيويست ام افي ظرفي بشوكي اويدي هكوت بيجن يرك خستي ريفا ببين كو تاثير القطابيه منكتن و خاندنا ويجينا زور جانا دستت بخوش ام دي شرميني ورگرين شرميني ايوار باش ايوار باش سر جاوید مكرم که خیرات نمیوانه داشتم. زور سپاس بوده. فرما. اره ورزید دوی پولت کلشی دستی کردی ازمون. باور بکه وقتی چیت ازمون آدا یعنی اف مدیر قاعه و اف ممستا ابد ندخوری کارن جلتان طلبی خو. و هر اف يعني اف طرفه وصايا هر حتى تيجي اكشي توشي يعني جبنا مالش مالي داي يعني بود اللي مري نخوش چیز بده بسیار جمع میشه دیگه بدور رو بیشتر امتحانه یعنی اسم مستوى گله نتوانی کارن گردالی بچشه. بله زور سپاس بس شرمین تلفنی ندانه؟ بله. شرمین تو گل منی؟ بله. دل کیره که تو زانی نتهاری کارن؟ بقول بگه ما مدیر قام دل کیره یعنی تتشتک دیتیا تتشتک دست دایا که تو بزانی بله فلان خواندنگه ما مستو ام بيجين بالريفا بري وين هاري كارا يعني مروفه صريح بي اغلبا خاندنگها مدير قاعه نت هاري كارن دي ودي بيجين على اساس هاري كارن افخونت هاري كارن دي مروفي يعني من حس كراسي تدريب جهبانك واس بشتفاني الوقت كان بس با مروف ناشدن بيتاجي خوب لف لبيت ابو مروف خوب يا ايفان تشتمر بيش ما تشتخرا دي بس يعني توري 3 ساعات دي ومن صراحه لي بيتاجي بلا مستوى هاري كاربون و از داخل جيت كم و آخنامو بيدامي مستوى بيتاجي هاري كاربون قال طالبات شاشة حقيقة يعني هر ايكي باكي تاقوتي بالكو آريشك جيت مال داهية و ام بيشين قال كوتاني نخوش زور سپاس بوده كاك رمضان ايوار باش كاك رمضان ايوار باش الو كاك رمضان ما قال ما الو كرم كبرا خلافی و براباش قابل بچام سرچاوید من زور سپاس بوده فرمون برای اسوا قطابیه که پولا شرشه ویژه‌ای بله القضاء که ناحیه بیناست برای ما کشو قطابخانانی نه الناحیه یانجیل تبره و ما کشو پرتوکا یانجی کتابان بیجین ما نخومه چی کشت قطابخانی نه و بسیار یعنی داخل از دو خازمینش یعنی وزارت پرورده بس اما خطابی دو خازم مجینو گهنه چه جا بس همیشه دو خازت خوب بجینه دو خازمینایی که و از نون گشتی تویزاری عدد گشتی تنکرن از ساله یعنی یاد تا گاندین کدس سراسال نمراد خمی اختیار منم حسنا که یعنی بلا نیف نیفی نیف اختیار نیف برنامه سیاری سیار دو خازم نبود زور سپاس بوده سرچان خواه رمضان شرمینی ما مصطبح سوی چندی کرد که ما مستور رهبرین خواندنگه ها وی کودانی دا وکی جنابتا گوتی بلکه همی توشی دلتانگی و نخوشی بن هکر خو کس ام بشین شمرو و دوست و نزیکی توی بشین گیان خوش دست ندا بیتن بیشتن هاری کار نینن ها بلگه که واسط دست ده ایان گازنده بو هوا هاتیه که ما مستا و رهبرت هاری کار نینن گل خوین کارا تایبت دم از منادا طبعا اوی دائما اوی خاله وقتی بری از مندس بید کتن کمبونه که بهمی ریوه برید هکود بیجن هولت از منات هیتا کرن و گلک رین ما و تعلیمات و تشت هیندان و ایکشوان خالد گریک اوی ام سر تراوسین طبعا چه سر دریا هکود بین ریوه بری هول دقال قطابیا ام خوزانی مثلا دی بیجن قطابی بخو مثلا شافي بلكي حتى سبيدي رشتيا خاري يدخينيتنو حالة نفسية بي مثلا نهندي مستقرة نهاودية فأكيد أم قالك جارة تعليمات وبتشتد دينا مديرة قاعة كو تهاري كاربن قال قطابيا مثلا
جاوی رحمه مثلا سحکنه وکی خیش کو عیال خو سحکنه اول يعني تشتكي زود نورماله و از الویرد به مهمی مدیر قاعه اگر هنگ زیروان بن قاعد خو ام حس کن يعني ناحیه درونی یه قطابی بهتا برچاف ورگرتن بوچی دا قطابی اگر تو مثلا بشبكه جان سرداري قال قطابيه بك اكيد اف قطابيه دي بشبكه باش دي امتحان اخو ازمون اخو ربابتن ما نفيتم شبكه مثلا يا اويدي قال قطابيه خو دنگ بلند كردن لحيتان دنو افتشتا يعني ناي اويدي اگر حتى مديت لفلفينك اك لفلفي اويدي بت از جان ديش ما هنداوي سري شبكه جان يعني بتكرنا بله اوي تشتا بار بك اوي همي تشتا ام بينه فام حس كاين ما مستويت مهمي بشوي بن في رنگي بن اگر اوان مثلا مشاكلك برطانگيكو دروني هبيتن ام حس كاين وقت تشي تقع ازمونه ده اوان تشتهميا بشتگاهت خوب پاوجيتن نو بوما بيتا وكي هكوت بيجن بوليسا كتناف اويديا كده بتتقاعي وبيتن تشوي لبيتي اويدي بيتن ما طلبه اگر حتى بشكل في عاديه زور عاديه اگر مدي تشتكي ناي اويدي كر يا اوساي بيغوبه ازدي اكود بيجن دي سرداريه القال كان بغير شباب بغير رنگ غير اويدي حقوق يجيب كده يعني باوري ما جوانين ناف هميا دا بيت اللي حيتان دل پادگاهی رابطه گرتن وارد بله چون اما مستاینا و شوله ما مستای سرکی او پرورده کردن بری هکود بيجين فير خاصية بكتن فير كرني بكتن پرورده کردن جی وی شوی برنگکی جان و ابدی مرف سرداری قال قطابيا بكتن واكيد ما مستعد ما في تشتي يعني باورنا كم يعني مديرة قاعة هميا في رنجي بمشي همي وصانين بيت يعني كاتومات بيت فام حس كاين او كاتومات جي يعني كنت بيجين خراقير بن برام بري قطابيا وبجافي رحمه سحكنا الجهه كي ام بيجين وكي اكريكو فيغا رمضان يجي بحث كريكو وكيشا ام بيجين اوره و ناف خواندن ها دهنين اللي حتى فيغا پرتوكنين هوا هول ندا اف پرتوکت هادینه چاپ کردن تایبت بو واجه چن ابجیت کو کشه السرنه نمونه وکی آکری ام بیجین وان دفرین واسا بوچی پرتوک اولی بوانا نشون ما مستاد چن کو ده هر اکثر دست بخواندن اخو کنو هیچ کشه وانانی نه خود طبعا اوها پلانت هیت داناندن مثلا هر قضایه که ریجاکا پرتوکا بود چیتر مثلا نسبتی دهو که دی سحکنه کاجمارا قطابیت و چندن رجاويت شوان بارتوكا دهنده بيتن يعني أفت هيتا داناندم باري هيا يعني بالنسبة أكري أصلا ظانم يعني حتى أنه كان جهشتيني أن دايني أن الفيرال دوكي نوارجتينا أفي يعني أصلا ظانم يعني أسفي أبيدي بس بمتى يعني هر قضايا كي مثلا نسبة خويا هاي بالنسبة فان بارتوكا درسته مثلا دوكي النسبة هاي سيميل نسبة خويا هاي زاخو نسبة خويا هاي هميان نسبة خويا يعني هكا خو حتى نيفا كتابه بما بين هذيك شو دي رجع خوها بس بيت سر يعني اوج ماروان كتابه ابي داينا اكرهن يعني تيرانكات زور جان ما مستعمل دست بيكي بحثي در كفتنا انجام كرو جناب تماشا بكر كودي در كفن لي ما وقتی دست نشان کری هیا کودی انجام ازموناین خولادوی در کفن يدخلادو كيشكا يعني أفت نكوتاي در كفتين أو يدخلاص بينجي نتيجة داينا قطابيا أفت مثلا دي بيجين بولا دهي ويانزدي هالوصا أفت بنارت أي داينة بولا نهيجي البلد إن شاء الله دي در كفن بس دميني تاويري بولا دانزدي بله بولا دانزدي هشتاشني أمي أزمونات كاين امتحانا ام هشتا نخلص ونهي تشتكي برشاف نين يكودي فلان وقتي در كفن طبعا أو ديف مثلا شولوایا کاروایا مثلا دبیجین یک کنترلی مثلا کار شوله خو ابدی خو مباری های شولوای خلاص بی نتیجه جی از بجمیت هاتی نتدبیت کردن اتگهشتی نوازاره و پشتهنگی کوگهش نوازاره اکید هنا اعلان کردن بریاره دست نشان کردن چنکو ام بشین وزارت پرورده راستی جه ام بشین هنده دست خوشی جیلی بیتا کرن چنکو بردوام حول دابوه که کو خواندن الدم خود دست بگید بله چنکو کارتی کناوی دیگه لک ام بشین مازن سرما راستیدن بریارک نینک و ام بشین هین وکو رفبریا پرورده بزانن کو وقتی که نیزیکیان فلان وقتی دی خواندن بدرستاهی که بیتا سرسکه که دست بگید یان هر وکی مگوتی وید والا بن و وید والا بن اشتاکی وصاین ابدی کو وید نوید فلان وقتی ما توقیت اکادانای
فيت فالا بيتشن كم هرب فيش ولي بن أبي هي أسنش بمتى والله حتى بريار بيجت بريار شد بيجيتن أجر قطب خانه هات نوالا كرن أو قطب خانه ده تباقش كرن والدوام ده دست بيكتن حتى نو كأزل مثلا المنطقة أنا وشو أميدي والدهوك يجي عندك قطب خانه السميل يجي هر وصا يتهينا فالا كرن هر قطب خانه كات هيتا فالا كرن يتهينا باقش كرن وطلبه يتشنا دوام يدخل. يعني أسنشن بمتى زمين حتى چندية بيت حتى بشتي عيده چند روجك بيوا بچن قطب خانة مهمي والا بن وش أبا يا جريدا يا وضع أمني حالي وهر وصاجي قال يو إنجي أجر يو إني بما زي خيفت جهو أو درس كرن وكم حاضر كرن أكيد شولا پروردشی دب صناعی تربیتن. ما الدست بی که بحثی به چندیشی کرکودی چندیش که کادین سر او کار ویگافه اویتود که اوشی دانانا باور ما بحثی بنگه کی ما کربو هکر جنابی تا ما پیناسه که بدأ سر و کاری والویریچی. بله طبعا بنگه من بین بنگه آلا. يواند بحث كرنه وفير كرنه اف بنجها باور بك اكمين بنجها يهات يدام از راندن السرانسري بارزجها دوكي بلكي اف جوره بنجها الجلك مثلا دبيجين سليمانيه يان هفليره بري ما دست بكري سال 2009 2008 يدست بكرين اف بنجها يتفكرين بس ك دوكي حتى انه كاسي تشبينغوف نهافت بون باي مثلا بنجها كيف كان بو بهس كرنا استزانستي قطابيه فاف مبادره طبعا من دست بكر وهكذا بيجي سر حساب اخويا شخصي جهه وصا امرابو ما اف بنجها ما درس كرو وتشيكرو او ديكر ابنجها بوانت هكذا بيجن يتايبته مثلا قالك جرا دبينين قطابيه ما يبهندي ومجينا ونخصما يبولا دازده حتى يبولا دازده جي نبيتن دي چيت مثلا دي بخو ماموستايا دي جريتن اف ماموستايا جي مثلا دي نسبتي مثلا اسعاره وتشتي توصى مثلا يا جهشت يا حدك وصى مثلا بلكي قالك بوا بازرگانی يعني بلا همه ریبی قالك بيجن بوا بازرگانی چنکو وقتی ما مستاک ام بيجن بیش تخوین کارکی وره وانه دی بیج متا روش ساعتکی بشش هفت ورقه و بلکو به هلتر ام ناف بيجن چند ما دی چناف داینه سر ما مستا فعلا يعني ابويا دياردك يا راسي يعني طلبه ماجي قطابيه ماجي او قطابينين انو كباري بخوها بيتن مثلا بخوب خو اعتماد بداني تسرخو يا بويا دياردك ناف قطابي بخوجي يعني مثلا دي بيجيتن والله هكا از بخو يعني وكي تشتكي حالتك نفسي تبيتن هكا از الفيرا كيفايات خو نورجر من القطاب خانه ديچن بخو ما مستاي اكيد يجرم يعني تبيجي ما مستاي يعني تايبات بو هندك تشتارون كان كو الخاندنگه هنا بيت نمونك ام بيجين بيشتي في بسياري بخوينه او دهت في بخوينه او دهت بار نكم تشتكي هو صاحبيتن ما مستايت ما همین نخواست ما یتفولا دانزمان از سرپرشتا بسپوری ما و از چما گلک قطب خانت ما یل سرانسری دهو که بلکه برینو که از چما گلک نوچه دیجی در وی دهو که باور بکمونه همچین اشراف السرد کن خواده هر چاوه او مامستا بابتی ناف پوله دا شرط کرد هر وصادر اویدیا تایبت بلکه شواز گوت ناوی و اویدیاوی شروع فکر ناوی الویره برفرهیه که کوپتر بخی تاویره اما كبابتي شرح بكتن باور بك هردي حقيقي بابتي ددته چونكو باور نكم انسان مثلا ضمير خو وقت چيتن درست بجد خاصه مامستا كو ضمير خو بكار نعينيتن يعني باور بك او بابت چال پولت هتا شرح كن الوريجي بچه يعني نفسيات قطابي دي بيجيتن خود هكا اس بخو مامستاي نگيرم اس ناجح نبي يعني بويا وكي ديار دكيجي فافتش تاجي هاتي استغلال كرن نابي مثلا نهاتي استغلال كرن هاتي استغلال كرن بجا مزايدة سر هيتا عندنا سر بنجي وقت ما برد بله بجا بنجي من چاوايا مثلا ام پولت مات نورمالا مثلا اف پولا ما بينا 15 حتى 20 قطابيه زيادة نوارجين 10 قطابيه حتى 15 قطابيه ام توارجين اتفولا دا وهكذا بيجن هر وصاجي اف پولا بشوازه سردمیانه یه هاتیه چه کرن مثلا نسبتی او آمیرت هنه بکار اینان کلو پلت بیجی هر وصای سردمیانه نه مثلا دتشو افتشت توسا آن صبوراس مارتی افتشت همی
يتيدا هين هو صام بديت كين فالطلبة جي الفيرا أجر بهتا فان دورة بشتي مثلا درس ورجريد به درس كتقوية جدا ما ورجريد بو بابتكي مثلا تينا جهيتن أن بيدت أو هر بابتكي بيتي شين بو شلو بكن هر بابتكي هر بابتكي هر واناك هر بابتكي بيتنو همي زمانه جي منت هاي مثلا زمانة إنجليزي ما مستعد خويت هاي هر وصام عربي جي و هر وصام كردي گریدان هوا و پرورده چیه؟ این پرورده چند بیگ و گریدا اینه؟ طبعا بالنسبة للبرودة أوجي مثلا جريدانا ما تقال برودة أو أبيديت داتما رخصات الداتما كو أمي بنجهي فكين بينما غير عاد وقت ما مستات شيء وانت خصوصي أو رخصات نينا بينما أو رخصات في بنجهية هاي يعني رخصات الداتا بي ما مستاي بهتات بنجهي وانا تايبت بيجيت وانا بحيث كرنت ناف في بنجهي دا بيجيتن بينما غير عاد نينا مثلا مالاخو بيجيت أو رخصات نينا كو حكمة دابيته كو أو رابطن وانا بيجيت أو رخصات نينا وهالوصا جي طبعا الفيرا بو قطابي جي طبعا تشيترا بو تشي تشمكو دهتا جهة كي أكل بيجيت بلنياس ويه أكل بيجن يه معروفه ما مسترجي هالوصا بو يجي باشا بو دايبابة قطابي جي هالوصا باشا وأسعار جي طبعا قالك دي كمتر بحسي كمترن قالك أمدي بحسي أسعار قيمة بله أو شوايا طبعا سعر تواب چند ام بيجين خوين كارك اعتبار قرتن نمونه بو واناكي وكي انجليزيه بله مثلا برينو كمن دو وجبه ورقرتين سر دو هيفا بوان قطابية أفت خلا دوية چونكو بنجهي ما نية يعني راستي مثلا دي بيجين بوانا انجليزية كتب همي هاتا شرح كرن روجانا قطابيت هاتا بنجهي وروجة 2 ساعات ورقرتن بدو ورقة يعني $200 هيفي كامل هيفي كامل زور جانا ما مستطيع يعني اگر افي قطابي وغير عاد بلكي شباب حفظ فاركي جراند بلكي يعني سجارة تماتي في فاركي ما مستطيع تو بيجي وكو سرپرشتيارك هبو نافا بنگه ها هكر زيادة تر لبين چنكو في قافي اوه تبتني بنگه وكي تو بيجي هكر بنگه زيادة تر لبين دي ريجا سركفتني و ريجا ام بيجين خاندني و ديگشتني جي ناوا خوين كاري دا دي باشتر لهيتن اكيد شبه نويتن چونكو اوه ما اويديك ازمونك هاي القال مثلا دي بيجين الهفليري تقريبا بين 6 بنگه 7 بنگه الويري هاتي نفكرن وقالك طلبة قصتوان بنگه هات كانوا تدبيني جي رجو نمرت و يعني قالك اويدي بين يعني برزو بلن بين بوچي چونكو طلبة اگر بهتا ويرات دي جوركا نورمال بيتنو واناكي اگر بو بهتا دوباره كرن فإذا أكيد مثلا أفرو كسب ده بهتن وانا إنجليزية ور بقريتن وأفوانا بوي دوباره بهتا كرن أكيد أفهات دوباره كرنا في بابتي تيجهشتنا قطابي ده بتر زيادتر لهتنو أكيد أجر طلبات تيجهش في بابتي فأكيد الأزمونة جي بتر ده جاب داتن أم حس كان جي يعني أبجورت بنجها يعني مشابن حتى الدهوكي جي تشتر أجي بوشي الدهوكي أم بيجين جيرو بو مادام هولير و سليماني أفسر بو رهايا بوشي الدهوكي جيرو بو بوشي رغباليا بشتيا پرورده هزر دي چند دانه كر بوشي هوا وكو سر پرشتيار هزر دي چند دانه كر طبعا چونكو أبا قطعك خاصة يا أهلية بيراد بيتن يعني وقالك هكو بيجن قالك أجي مثلا بينقاف بلكي هافتي جهشتينا نيفا بروجي بشتي هنجي هلا چونكو يعني هكو بيجن نو بيجن فشلك أبدي نشينا بردوامية بيبدن وصا فيعني هر يت أبدي بين يعني باش كفتي بله فإن شاء الله أمجي ده مستمر بين هر چند مثلا مروف بدايات أكيد هر تشتكي مروف بكتن بدايات بلكي ده مروف قلق خسارات بيت بس بشتهيني بلكي مروف سر كفتن الباشر دست خوبه فإذا أفايا هزرامة يعني لازم توي بجسارت بي وتو فعلا باردوخ السخط براسي حتى أو بروجة أو تشت يعني ناجح بيتو نافخو بينيتن از بيجم يعني أجر أفايا يعني نويرن كو مثلا هند بينغو بروفيجن فان بروجيت هوسا مثلا ذكانوا أبي ديبكن نكو مثلا يعني بله ما مستعد دم ما برف دیماهایی که بچه‌ها کرد دیماهایی پیف مش جنابی تقولی بیتن سوارت بابت افریقا و طایبتا بشین سوارت خواندنی و پولا 12 بله طبعا از افریقا به خوشحالم که دوامین جاره از دل هوا حاضر بوین
و دقال قطابية وبينارد كنال بهدينان صاد طبعا هر أكود بيجين نسبتي ما ملاتي كرد عندهم بحث ملاتي خو كاينو ميجويا خودي كاين ميجويا ملاتي كرد همي غافا هنديكا مثلا دي بيجين أفا تقريبا أفا 1000 سال سلوه دي چينو بري همو عم بيرخو بلينا ميجويا خو بري 100 ساله هر اف بارودوخه و افتشتای سرمده بودین و افکادانه سرمده هاتینو بس چجارا ملت کرد چجارا خونه اکود بیجن نکفتیه و بردوامی یادای که او همی گاوا بره پیش و بچیتنو و اکود بیجن دست کفتا بدست خوبه بینیتن و اکید يعني من قناعت و باوریه هی که افکادانت نوکه هاتینجی اکید وکی اکود بیجن وكي عفركي طارية إن شاء الله دبوريتن وبصاخي وسلامتي بس بسركفتنا وملاتي كرد وقطابيجي بالنسبة قطابيجي بلا أوجد خورا قربن أف بارودوخت نوكا أف زمينة بوموا هاتيا پیدا كرن باور بك أم جيل ما بلکه بارودوخت ام تدا بورین سختر بونو دجوارتر بونو خرابتر بون ما چمکو ظلمه کامازن مثلا دی بیجین یا صدامی برینو کرد هنداوی سر ما بو گلک تشت دیه سر ما دو فاكيد بلا اوجي خوراگر بن و اكيد چند ام خوراگر بینو ما باری خوابیت باری بشیان خوابیت باری مشخ خوابیت و عقل خوابیت اكيد پیش کفتنا و ده تسکفتا جی دست خوبه اینه ف مبارية بقطابية مهين ونخص ما يتبولا دانزي أبد خو عجز نكن أو هندي وقت جبر وبتشيتن أم دي بوا أكود بيجن دي تعويز كان إن شاء الله كان يجي دستر كفتي إن شاء الله ما مستهاوين زور سپاس بودك و تفرو که گلم میوان بویت امازن کنی و پیوا زور سپاس بودك زور سپاس با بله بینرین هجا خوش تیوی به چند ام گشتن دیماهی که خلقا افرو که اج برنامه هوای روزانه ایواره بادنان حتی امو هینو خلق اکادی جیت چاودگی خدای مازن دابن بخاطر و همی دمین و خیر و خوشی